Ukwezi ni umuturanyi wa hafi w'isi uherereye muri kilometero 380. Utanga ishusho nziza cyane yo kwitegereza kuzuye mu gihe cy'ijoro ryuje umwijima. Iyo ntera iri hagati y'isi n'ukwezi ikubye umurambararo w'isi inshuro zigera kuri 30. Urumuri rw'ukwezi kugira ngo rugere ku isi bisaba byibuze isegonda rimwe n'ibice bitatu. Ni mu gihe ariko kandi izuba naryo turibona ringana n'ukwezi mu kirere, nyamara ryo riherereye mu ntera ya kilometero zigera kuri 150,000. Imirasire y'izuba kugira ngo igere hano ku isi bisaba iminota igera ku 8 yose. Bivuze ko izuba riramutse rizimye rikongera kwaka, imirasire yaryo yatugeraho hashize iminota 8 yose ritagiye kwaka bundi bushya, kuko urumuri rugira umuvuduko wa kilometero 300,000 mu isegonda rimwe. Ubwo rero ukoze imibare n'ubundi wasanga kugira ngo urwo rumuri rugende kilometero zigera kuri 150,000 byasaba igihe kingana n'iminota 8 yose. Ndagusuhuje kandi ngo ikaze ku ishuri Place. Nyuma yuko twakoze video igana mu byakuzimu bw'isi mukayikunda, reka noneho twerekeze mu kirere turebere hamwe ibyo umuntu yabashije kumenya ku miterere y'ikirere n'ibikirimo. Niba ari ubwa mbere ukurikiye ibiganiro byacu, ntibibagirwe gukora subscribe no gukanda ku nzogera, tujye tubasha kubana kenshi mu mashusho yacu meza tukungura ubumenyi ku ngingo zitandukanye. Ngushimiye ko tugiye kujyana. Uretse ukwezi n'izuba tumaze kuvugaho hejuru, iyo turebye mu kirere cyane cyane mu masaha ya nijoro tubona inyenyeri nyinshi. Itwegereye cyane kurusha izindi ni Alpha Centauri. Urumuri rwa Alpha Centauri kugira ngo rugere ku isi bisaba byibuze igihe kingana n'imyaka 4 n'ibice 2. Bivuze ko urwo rumuri ruramutse ruhagaze rukongera kugaragara, twe twabimenya hashize imyaka 4 irenga amezi make. Icy'ingenzi ukwiye kumenya nuko inyenyeri zose tubasha kubonesha amaso tutifashishije ibyuma byabugenewe bifasha ijisho kureba kure, ziri munsi ya 1% y'izigize galaxy y'inzira y'amata zose. Mu magambo make kandi yumvikana, twavuga ko galaxy ari urusobe rw'inyenyeri, imibumbe, ibinyabuzima, imyuka itandukanye ndetse n'ibindi bintu biboneka mu kirere. Ibigize urwo rusobe bikagira imikoranire yihariye ituma urwo rusobe rubaho kandi rugakomeza kubaho. Ubushakashatsi bumaze gukorwa kugeza ubu bwerekana ko hariho galaxy ziri hagati ya miliyaridi 200 na triliyoni 2. Uko ubushakashatsi bugenda butera imbere muri astronomy, umubare wa galaxy ugenda uhindagurika. Bivuze ko kiremwa muntu atari yacu kumbura ngo amenye neza ibigize isanzure byose. Milky Way cyangwa se inzira y'amata ni imwe muri izo galaxy, ikaba ari nayo galaxy isi yacu ibarizwamo. Ubwo bivuze ko ibyo twari tumaze kuvuga hejuru bisobanuye ko isi iri muri galaxy yitwa inzira y'amata, kandi inyenyeri zose zigize iyo galaxy zidashobora kubonwa n'amaso atifashishije ibyuma byabugenewe. Izo tubasha kubonesha amaso yacu ni nkeya cyane ku buryo zitageze no kuri 1%. Iyo duhagaze ku isi tukareba mu kirere, tubona iziri munsi ya 1% mu nyenyeri zose zigize galaxy umubumbe wacu w'isi uherereyemo. Hirya ya galaxy yacu naho hakaba haherereye izindi galaxy zibarirwa mu mamiliyari, kandi buri imwe muri yo nanone ikaba igizwe n'inyenyeri zibarirwa mu mamiliyari. Urugero nka galaxy yacu ariyo Milky Way ifite inyenyeri zirenga miliyari 100. Ndatekereza noneho twakomeza kuko ijambo galaxy kumvisha icyo risobanura. Izuba ni imwe mu nyenyeri ntoya bita dwarf stars zibarizwa muri galaxy y'inzira y'amata. Iyi galaxy iragutse cyane ku buryo kugira ngo urumuri ruve ku ruhande rumwe rugere ku rundi byasaba imyaka 100,000, kandi umwaka umwe iyo uhinduwe muri kilometero ungana na kilometero miliyaridi 9,461. Biragoye kwiyumvisha ingano ya galaxy, ariko byibuze tekereza isi n'ingano yayo. Izuba ikubye isi inshuro zirenga miliyoni 1 mu bunini, kandi nanone izuba ni ikintu gitoya cyane mu bintu miliyaridi 100 bigize iyi galaxy yacu. Iyo turebye mu kirere mu masaha ya nijoro tubona inyenyeri nyinshi cyane. Izo nyenyeri nazo ziri muri galaxy imwe, zigira amatsinda ashobora kuba akoze ishusho y'ikintu runaka. Iryo tsinda ry'inyenyeri baryita constellation. Aha niho abahanga mu bumenyi bw'inyenyeri bahera bamenya amerekezo. Nk'urugero, mu kirere cy'isi dushobora kubonesha amaso hari constellation zigera kuri 30. Muri zo twavuga nko mu majyepfo y'ikirere hari itsinda ry'inyenyeri zikoze ishusho ya Scorpio.
zikaba zigize constellation ya Scorpius na constellation ya Sagittarius y'inyenyeri zikoze ishusho y'igice cy'umuntu, ikindi ari ifarashi ifite umwambi n'umuheto. Naho mu majyaruguru y'ikirere hakaba haherereye itsinda ry'inyenyeri ziri mu ishusho y'inyoni irambuye amababa mu kirere. Iri tsinda rikaba rigize constellation ya Cygnus na constellation ya Cassiopeia igizwe n'inyenyeri zikoze ishusho y'inyuguti ya W cyangwa M. Izo constellation uko ari enye nizo zikikije ikirere cy'isi kandi nizo zishobora kubonwa n'amaso y'umuntu adakoresheje ibyuma byabugenewe. Izo constellation buri imwe igaragara cyane kurushaho mu bihe byihariye nk'igihe cy'itumba cyangwa impeshyi. Hari constellation runaka ziba zigaragara cyane kurenza mu bindi bihe, bigahora bisimburana bityo. Galaxy umubumbe wacu barizwamo ni inzira y'amata nk'uko twabivuze. Galaxy ituranye n'iyacu kurusha izindi bayita Andromeda Galaxy, ikaba iherereye mu ntera ingana n'imyaka y'urumuri miliyoni 2.5. Umwaka w'urumuri twabibonye ko ungana na kilometero miliyoni 9,461. Ni ukuvuga ko kugira ngo uhindure intera iri hagati y'inzira y'amata na Andromeda muri kilometero byasaba gufata miliyoni 9,461 ugakuba miliyoni 2,500. Uwo mubare ntushobora kujya muri calculatrice ya telefone yanjye. Dusubiye mu myaka miliyoni 2.5 ishize, dusanga iyi galaxy yitwa Andromeda igenda yegera galaxy yacu ku muvuduko wa kilometero 140 mu isegonda. Galaxy zigera kuri 54 zirimo n'iyi yacu ya Milky Way, uko ibihe bishira zigenda zegerana ku buryo igihe kizagera zikagungana. Iryo tsinda rya za galaxy 54 baryita Local Group of Galaxies. Iri tsinda riragutse cyane kuko kuva ku ruhande rumwe ugera ku rundi ruhande rwaryo hari intera ingana n'imyaka y'urumuri miliyoni 10. Nibutse ko umwaka umwe w'urumuri ungana na kilometero miliyoni 9,461 kandi urumuri rukaba rugenda kilometero 300,000 mu isegonda rimwe. Ariko aha si hisanzure rirangirira, ahubwo bitewe n'ukuntu ari hafi cyane wavuga ko ariho ritangirira. Galaxy ya Andromeda niyo ituye hafi yacu, ni nayo ijisho rishobora kubona. Naho ahasigaye hose ku zindi galaxy zibarirwa mu mamiliyaridi, telescope kabuhariwe zigezweho nizo zishobora kuhabona. Hirya ya rya tsinda rya galaxy twise Local Group of Galaxies tunabarizwamo, hari irindi tsinda rya galaxy zigera ku 100 bita Virgo Supercluster. Iri naryo riragutse cyane kuko kuva ku ntangiriro kugera ku mpera yaryo hari intera ingana n'imyaka y'urumuri miliyoni 110. Iyi iragutse cyane ku buryo ikubye inshuro zirenga 10 mu bunini Local Group of Galaxies tunabarizwamo. Itsinda rinini rya za galaxy kurusha andi matsinda baryita Laniakea, riragutse cyane kuko ringana n'imyaka y'urumuri miliyoni 520 zose. Bitandukanye no mu itsinda rya Local Group of Galaxies aho galaxy zigenda zegerana, mu itsinda rya Laniakea ho galaxy zigenda zihana intera, buri imwe yitarura iyindi ku muvuduko munini cyane uruta urumuri. Zimwe muri galaxy zigenda zegera izindi biri mu itsinda rimwe, naho izindi zikagenda zihunga ngenzi zazo biri mu itsinda rimwe. Kugeza ubu kiremwa muntu ntiyari yamenya aho isanzure rigarukiye. Nta mpera y'isanzure izwi kugeza ubu, kubera ko ngo kuva habaho iturika rihambaye ryiswe Big Bang, urumuri rugaragara rw'isanzure ntirwari rwatugeraho, kandi umuvuduko w'urumuri rwo kwaguka kw'isanzure uruta kure umuvuduko w'urumuri rusanzwe, rumwe twavuze ko rugenda kilometero 300,000 mu isegonda rimwe. Bityo kumenya aho isanzure rigarukiye biracyari ikibazo kuri kiremwa muntu. Kugeza ubu igice cy'isanzure gishobora kurebwamo hifashishijwe telescope kabuhariwe mu kureba mu kirere cya kure nahangana n'imyaka y'urumuri sextillion 15. Uyu mubare ugizwe na 15 ikurikiwe na 0.21 zose. Aha ariko siho inkuru y'isanzure irangirira. Abahanga n'abashakashatsi bahamya ko 96% by'ibintu biri mu birere na 98% by'ingufu ziri mu birere ari byo bashobora kubona no gusobanukirwa. Bivuze ko hari ibindi bintu ndetse n'izindi ngufu bananiwe kumenya ibyo ari byo. Nta kintu na kimwe abahanga bamenye kuri ibyo byombi uretse kumenya ko biriho gusa. Babyise ngo ni dark matter
na dark energy, ibintu byijimye n'ingufu zijimye. Dark matter na dark energy nubwo bwose nta muntu ufite byinshi abiziho, ariko mu by'ukuri nibyo by'ibanze kandi by'umwimerere mu bigize isanzure, naho ibibasha kugaragarira umuntu akabasha no kubisobanukirwa ni ibisigazwa n'imyanda ikomoka kuri ibyo byombi, dark matter na dark energy. Dark matter na dark energy biba ahantu hose no mu biriho byose, yewe no mu mubiri w'umuntu habamo dark energy na dark matter, ariko nta muntu n'umwe ufite icyo azi kuri ibyo byombi uretse gusa kuba azi yuko biriho. Abemera Imana bo bakemeza ko rwose ibyo bigaragaza ubuhambare budashidikanwaho bw'Imana yaremye ibiriho byose, ikabibeshaho, ikabiha gahunda ihoraho kandi ikabigenga. Turibaza nanone niba inkuru y'isanzure ari aho igarukira. Kugeza ubu hari abahanga n'abashakashatsi ku isanzure bemeza ko isanzure atari imwe gusa, ahubwo bakemeza ko hariho amasanzure menshi atabarika kandi angana n'isanzure dusanzwe tubamo. Aho tugeze reka turekere aho tutazimira, twigarukire mu isi yacu y'ibigaragara kandi bifatika. Umubumbe w'isi ubarizwa muri galaxy Inzira y'Amata, nayo ikaba igizwe n'inyenyeri zirenga miliyoni 100. Umubumbe uturanye n'ukwezi, ububumbe uborekaho ubuzima. Bugira ubuzima naho ubutaha mu yindi video. Ese wowe n'icyo utekereza ku isanzure? Tubwire muri comment. Ngushimiye kandi ko wabanye nanjye kugeza ku musozo w'iyi nkuru, wakoze cyane. Gusa ariko ndakwibutsa ko niba ari ubwa mbere ugeze ku Ishuri Plus, ari ingenzi gukora subscribe ugakanda n'inzogera kugira ngo video yacu nshyashya uzajye uyibona mu ba mbere.